Mes chers mwese tubahaye compatriotes, ikaze mu makuru y'uyu munsi de tariki par 24 mon z'ukwezi kwa expérience gatanu dans des 2025 situations similaires, tugarutse le mu makuru patriotisme atandukanye et avugwa kuri uyu l'humanisme ont munsi. guidé le processus de règlement de Abantu bose conflits mudukurikira muri et ont benshi porté muri de ururimi fruits rw'ikinyarwanda, tubanje kubasuhuza aho muri mwese tubifurije amahoro, tubifurije guhirwa. niba bitameze neza biraza kumera neza. Yes, wahageze rero ni kuri MG Empire, nanjye ndi Byiringiro Innocent. Niba utari wakora subscribe uze gusubscribinga, hanyuma uzajye ureba andi makuru menshi tuzajya tugenda dushyiraho. Yes, uyu munsi rero tuzanye amakuru breaking news, nyuma y'inkuru ndende, nyuma y'ibintu bitandukanye twavuze ejo bijyanye n'uko uwahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila Kabange yamaze kwakwa ubudahangarwa, akabwakwa na sena y'icyo gihugu, inteko ishinga amategeko ya Kongo. Hanyuma y'ibyo ngibyo rero, nubwo yabwatswe ariko akaba yarabwemerewe ibihe byose, akaba yakagombye kuba perezida, akaba yagombye kuba senateri uhoraho wo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibihe byose azamara akiriho. Itegeko rero nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo niko ribiteganya. Riteganya yuko iyo umuntu yabaye perezida yarangiza akava ku butegetsi mu buryo bw'amahoro, mu buryo bw'ubwumvikane, mu buryo bwo gusimburwa biciye mu nzira y'amatora, nk'igihugu kivuga yuko kigendera kuri demokarasi. Icyo gihe bivuga yuko icyo gihe agomba kuba senateri w'icyubahiro uzamara ibihe byose akiriho. Hanyuma rero yaje gukurwaho iminite cyangwa se ubudahangarwa kugira ngo abashe gukurikiranwa n'ubushinjacyaha bwa gisirikare, bumushinja ibyaha birimo kugambanira igihugu, kwifatanya n'imitwe itemewe n'ibindi bikorwa byinshi bibangamira leta ya Kongo. Ariko nyuma y'ibyo ngibyo, mu ijoro rishyira uyu wa 24, ubwo ni inkuru y'iri joro, yavugejeje ijambo ku banyekongo. Ntiyavuze igihugu aherereyemo, ahubwo yagejeje ijambo ku banyekongo akoresheje iyakure cyangwa se akoresheje ikoranabuhanga, akoresheje videwo. Yahagaze yambaye ikoti ry'umukara, yambaye ishati yera, yambaye na karuvati nka ya yindi ngo imena igituza. Hanyuma yari afite darapo ku koti rye, afite na darapo ku ruhande. Mu by'ukuri urebye ishusho mbere y'uko avuga, yari ahagaze nk'umukuru w'igihugu. N'ubundi umurebye ukuntu yari ahagaze nk'umukuru w'igihugu uri kugeza ijambo ku baturage be. Rero hari ibintu 12 yaporopoje, hari proposition 12 za Joseph Kabila, cyangwa se ibintu 12 yavuze ko byakabaye bikorwa. Ibyo bintu 12 yavuze tugiye byose kubirebera hamwe. Turebere hamwe uko yabivuze. Ese Kabila avuga iki kuri ibibazo biriho? Ese Kabila yifuza iki? Ese hari icyo yatangaje ku bijyanye no kwaka ubudahangarwa bwe? Ese byose yabivuzeho iki? Rero izi ni inkuru tugiye gucukumbura cyane cyane. Icya mbere mu byo perezida Kabila yavuze yuko hagomba guhita hajyaho iherezo ku gitugu kiba muri Kongo. Iherezo yashinje leta ya Kinshasa, leta ya Bwana Felix Tshisekedi, yuko ari leta iyoboresha igitugu cyonyine. Yavuze rero ko igitugu kigomba guhagarara uwo mwanya. Ingingo ya kabiri yavuze ko hagomba guhagarara intambara zimaze imyaka myinshi ziba. Gusa ibi nubwo bimeze bitya, tugomba kubibutsa na mbere Joseph Kabila akiri perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, intambara z'urudaca zagiye ziba, ariko n'ubundi Kabila agashyiramo akantu k'uburyarya cyane. Uyu munsi akaza akihuza, ubundi mu bintu M23 irimo kurwanira muri Kongo, irwanira amasezerano atarigeze yubahirizwa na Joseph Kabila. Hanyuma Tshisekedi yajya ku butegetsi akavuga ko azayubahiriza, nawe yarangiza ntayubahirize. Aho yafashe intumwa za M23 zikamara amezi 18 muri hoteli Kinshasa. Ibi ni ibintu rero bikomeye cyane, biri mu mpamvu nyamukuru bituma M23 yareguye intwaro, igafata intwaro, irwanira uburenganzira bw'Abanyarwanda bo muri Nord Kivu, irwanira ubutaka gakondo, irwanira ukwishyira ukizana k'umuntu wese muri kiriya gihugu,
irwanira guhagarika ruswa, irwanira gukuraho igisirikare gishingiye ku ngengabitekerezo, cyane cyane bakorana na FDLR ari ifite icengezamatwara n'ingengabitekerezo ya jenoside yakorewe abatutsi. Hanyuma nubwo bimeze bityo rero, Kabila yagarutse mu shusho nshya, aho rwose anenga ubutegetsi bwa Tshisekedi adaciye ku ruhande, yavuze rero ko intambara zigomba guhagarara. Mbibutse nawe akiri perezida ntabwo intambara zigeze zihagarara, ahubwo zajyaga zituza zikongera, kuko amaze kuba perezida habaye intambara ya CNDP. Intambara ya CNDP yatangiye 2005, 2004, 2005 iza guhagarara 2009. Iyo ntambara ya CNDP ariyo yaje gusinyirwamo amasezerano ya Mouvement 23, ariyo le 23 mars 2009, ariyo masezerano basinyanye n'uwahoze ayiyobora ariwe Laurent Nkunda, General Laurent Nkunda. Hanyuma M23 yo yaje kugaruka n'ubundi yibutse iby'ayo masezerano, nyuma y'ibyaje kuba byitwa za mixage, yaje kugaruka, aribwo yaje kugaruka 2012, iza gukubitwa inshuro 2013, ariko nyuma yaho yaje kugaruka 2022 ifite ubundi buryo yubakitse budasanzwe. Yego rero mu byo perezida Kabila yasabye ko hagomba guhitwa hahagarikwa intambara. Yes. Ikintu cya gatatu, yavuze ko hagomba gushyirwaho ubuyobozi bwa leta mu bice byose by'igihugu, kuri teritwari zose z'igihugu. Nta butaka na bumwe bw'igihugu bugomba kuyoborwa n'umutwe uwo ari wo wose, cyangwa se n'igihugu icyo ari cyo cyose, cyangwa se n'abantu abo ari bo bose. Hagomba gushyirwaho hakaba retablissement y'ubutegetsi bwa leta ikaba mu gihugu hose. Indi ngingo ya kane, yavuze ko hagomba kuba restore, hakongera kugarurwa demokarasi kandi ishingiye ku kuri kugendeye ku mategeko y'igihugu. Hakabaho demokarasi ishingiye ku kuri, ntihakabaho demokarasi gusa yo mu magambo, cyangwa se habaho demokarasi yo mu madisikuru, urabizi nibyo byirirwa bihari, ariko noneho hakabaho demokarasi ishingiye ku kuri kandi gushingiye ku mategeko y'igihugu. Rero urabizi demokarasi ihora ivugwa buri munsi, iravugwa, iraririmbwa, abantu barayivuga, ariko nubwo habaho demokarasi, ni igihugu gifite umutungo kamere, ariko nicyo cya mbere kirwaje bwaki. Ni igihugu rwose Imana yari yaremye ikigira ikigega cya Afurika, ariko kugeza uyu munsi cyishwe n'inzara, intambara z'urudaca, abantu baricwa, abantu barahohoterwa, abantu baratwikwa biturutse kuko baremwe, abantu barabarya nka brochette, barabarya ku mishito, harangiza akavuga ni igihugu ngo gifite demokarasi. Gosh, urumva ko ari ibintu bitangaje, rero icyo perezida Kabila yibutsa, avuga ko kigomba kuba igihugu rwose cyongeye ku resitora, cyongeye gushyiraho bundi bushya demokarasi, kandi ituruka mu kuri gushingiye ku mategeko agenga leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikintu cya gatanu, yavuze ko hagomba kubaho gutangiza tena bundi bushya ubwigenge ku rwego rw'igihugu. Ubwigenge, umuturage wese akigenga, akavuga icyo ashaka, agakora icyo ashaka, hakabaho ubwigenge, hakabaho kwishyira no kwizana. Ikintu cya gatandatu Kabila yaporopoje, yavuze ko hagomba kubaho reconciliation, cyangwa se hakabaho ubwiyunge hagati mu banyekongo, kandi hakubakikwa umubano ukomeye hagati y'abanyekongo ubwabo. Ni ukuvuga icyo perezida yavuze, Kabila yavuze ko hagomba kuba urukundo ruri fraternel, urukundo rw'abavandimwe, urukundo rwa kivandimwe rukogera muri Kongo, aho umuntu abona mugenzi we akamubonamo uwe, hakabamo ubumwe n'ubwiyunge, ntihabemo ivanguramoko, ntihabemo amacakubiri hashingiye ku bintu ibi n'ibi, ntihagire ubuzwa amahirwe yo kwitwa umwenegihugu rwose kandi ari umwenegihugu, ntihabure
umuntu mbese ntihabure uburenganzira umuntu wese agomba, umuntu wese akaba ari ufite uburenganzira agomba. Ibi rero biri mu byo perezida Joseph Kabila yagiye agenda agarukaho, yagarutse ku bintu byinshi cyane cyane. Yego, ikintu cya karindwi yavuze rero, yavuze ko hagomba gushyirwaho cyangwa se hagashyirwa hanze uburyo bw'iterambere ry'igihugu mu gushyira mu bikorwa imiyoborere myiza ishingiye ku bukungu. Mu yandi magambo, yanenze imiyoborere ya Kongo ko idashingiye ku bukungu bubatura igihugu. Yashyize rero ko hagomba kujyaho imirongo migari yerekana iterambere, kandi iryo terambere rishingiye ku miyoborere myiza y'ubukungu, aho yavuze ko gestion, ikigega cyangwa se uburyo bw'imiyoborere bujyanye na finance, ubwo buryo bugomba kuba buri equitable, bwubakitse kandi bushingiye no ku mutungo kamere wa Kongo. Umutungo kamere wa Kongo we kuba uwo kujya gutaka i Roma, i Vatican. Umutungo mukuru wa Kongo we kwirirwa muri Apple gusa. Umutungo wa Kongo we kwirirwa ari uw'amaraso, ahubwo umutungo wa Kongo uba umugisha. Ni ukuvuga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubutunzi burimo Imana yari yabutanzemo umugisha kugira ngo bube umugisha w'igihugu. None kugeza uyu munsi bwabaye umutwaro, buba ikibazo. Rero icyo Kabila avuga, agomba kuvuga ko hagomba kujyaho imiyoborere myiza ituma rwose ibintu bigenda neza kandi ibintu bikaba byiza. Yes. Ikintu cya cyenda yavuze ko hagomba kugenwa, hakabaho icyubahiro, Kongo igashyiraho uburyo bwiyubashye bwa credibility y'igihugu ku bafatanyabikorwa bacyo. Yego, Kongo igomba kuba yubashywe, igomba kuba yubahitse, yewe haba mu karere, haba mu bihugu by'abaturanyi, haba mu karere k'ibiyaga bigari, haba muri Afurika, ngo ndetse no ku rwego rw'imiryango mpuzamahanga. Kongo Kinshasa igomba kuba yubahitse, kandi ikizatera icyubahiro nta kindi, ngo umugabo niwe wiyubaha. Ikizatera icyubahiro nta kindi ni uko Perezida Tshisekedi cyangwa se ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bukora ibintu byiyubashye, bukora ibintu bitarimo crime, bitarimo ibyaha, kandi bugakora ibintu biri kubatura ubukungu bw'igihugu. Ikindi cya cumi yavuze ko hagomba kubaho neutralisation y'amagurupe yose arme yo muri Kongo, cyangwa se hakabaho guhagarika no kwambura intwaro imitwe yose yitwara gisirikare iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo mitwe yose yitwara gisirikare, yaba ari iy'abakongomani ubwabo, irimo iriya mitwe 261, irimo Wazalendo ikaba ari ihuriro ry'iyo mitwe, irimo Mai Mai, irimo Pareko, irimo abantu benshi batandukanye. Iyo mitwe yose rero igomba guhagarara. Hanyuma ngo n'imitwe iri étrangère, imitwe y'abanyamahanga, irimo izo za Red Tabara, irimo za ADF, irimo za FDLR, irimo n'izindi nyinshi zitandukanye. Iyo mitwe yose iri ku butaka bwa Kongo, kandi akaba ari imitwe y'abanyamahanga, igomba kuvaho byihuse. Yes, ibyo nibyo Joseph Kabila avuga ko igomba kuvaho, kandi igahita isubizwa mu bihugu byayo yaturutsemo, cyangwa se mu bihugu byayo gakondo. Ubwo ni ukuvuga, niba ubwo ari FDLR, igomba guhita isubira i Rwanda, ubwo bagerayo bakaryozwa ibyo bakozwe. Ubwo niba ari Red Tabara, igomba gusubira i Burundi byihuse. Ubwo niba ari ADF, igasubira i Bugande, n'indi mitwe. Mu by'ukuri ibintu Joseph Kabila avuga, urabona ko ari ibintu byaba bisa naho bifite icyerekezo. Burya ngo riba ruwariraye, umuntu wayoboye igihugu imyaka 18, haba hari ibyo afite, cyangwa se haba hari inararibonye afite. Yego, ikintu cya 8 yavuze, cya 11, yavuze ko hagomba guhita hahagarikwa definitivement, burundu, ikijyanye no gushaka no gukoresha abamercenaires, abacancuro. Twarabibonye abo M23 yafatiye i Goma, abo
afande Ngoma yabwiraga ngo quickly, inkuru yamamaye cyane igacicikana, aho yababwiraga ko bahembwa ibihumbi 8 by'idolari n'andi arenga, kuko amakuru avuga ko hari andi arenga menshi, ariko yabarangiza abasirikare b'abanyekongo ntibageze ku madolari 100, bagahura n'ibibazo bakavayo baje kwica abenegihugu. Abacanshuro ni abanyakiraka, tubibutse abacanshuro ntabwo bemewe gukoreshwa n'imiryango mpuzamahanga. Aha ngaha rero Joseph Kabila yabigarutseho cyane, aho yavuze ko rwose ibyo ngibyo bihabanye n'amasezerano y'umuryango wa Afurika yo kumaraho ndetse no kudakoresha abamercenere. Yabaye ayo masezerano ya tariki 2 z'ukwezi kwa karindwi kw'ibihumbi 1977. Yego, niko ayo masezerano yavugaga. Avuga kandi n'ikindi cy'inama y'umuryango w'abibumbye cy'itegeko ryayo A/44/34 rya tariki 4 z'ukwezi kwa 12 mu 1989, aho kivuga yuko bitemewe yewe haba gukoresha, kurekrita cyangwa guhemba cyangwa gukorana cyangwa kubaka umutwe w'abacanshuro. Urumva ibintu bitemewe, Bwana Tshisekedi akabazana kwica abenegihugu, akabazana kwica abana b'abakongomani, akabazana kwangiza no kwiba umutungo kamere. Twarababonye baca kuri bariyeri, baca ku butaka bw'u Rwanda, twarababonye bafite ibifurumba by'amadolari, twarababonye ari abasore rwose bakora siporo, bazanye abacanshuro bakoze siporo, bari physically fit mu bigaragara, ariko abo bose ibyo bari bajemo gukora ni ukwica abana b'abanyekongo. Ibyo rero yavuze rwose ko bigomba guhita bihagarara kandi bagasubizwa mu bihugu baturutsemo. Ingingo ariyo ya nyuma ya propoje cyangwa se yasabye Perezida Joseph Kabila, ubwo niba yasabye, ubwo yabisabye mugenzi we wa Kongo Felix Tshisekedi cyangwa se leta muri rusange, yavuze ko ku ngingo ya 12 yavuze ko rwose hagomba guhita hahagarikwa bidatinze, bidatwaye igihe, iby'ako kanya imitwe yose y'abanyamahanga cyangwa se ingabo zose z'abanyamahanga, ntabwo yavuze imitwe, yavuze ingabo, troupe étrangère zose ziri ku butaka bwa Kongo. Ingabo z'amahanga ziri muri Kongo, tubibutse hari ingabo nyinshi zitandukanye muri Kongo. Hari ingabo za SAMIDRC zirimo Malawi, South Africa, zirimo Tanzania, ibyo ni ibihugu bitatu. Hakaza kuba ingabo z'u Burundi ziri muri Kongo mu buryo bw'ubwumvikane hagati ya leta ya Tshisekedi na leta ya Evariste Ndayishimiye, wagaragaje uruhare runini cyane muri ideoloji. Tubibutse ko muri Kongo hari ibintu byinshi bitandukanye, hari imitwe y'abamercenaire. Izo ngabo zose rero z'amahanga zigomba kuva ku butaka bwa Kongo. Tubibutse hariyo n'ingabo z'Abagande zirwanya umutwe wa ADF, ariko izo ngabo z'Abagande nubwo ziriyo, nazo ziriyo kubera ko hari uwo mutwe. Iyo mitwe iramutse yavuyeho, izo ngabo nazo ntabwo zasubirayo. Rero yavuze yuko kandi ahise ashimira kuri iyo ngingo, ashimira icyemezo kiri sage, icyemezo cya kigabo cyafashwe n'ingabo za SADC n'ibihugu bya SADC, arizo zo kuretira ingabo za SAMIDRC mu gihugu cyacu. Ubwo ibyo ni ibintu yagiye agarukaho. Yashimiye ingabo za SADC kuba zaragize kuba zaravanye ingabo zabo muri Kongo, kuba zigenda zitaha, ni ibintu byo kwishimira cyane. Ngayo nguko Perezida Kabila nuko nguko abibona. Ciao ciao.